kako se parket postavlja. A koga je bolje pitati savjet nego Jerka Tomića, parketara sa 15-godišnjim iskustvom koji je posao naučio od svog oca. Jerko će nam pomoći postaviti Galekovićevu perjanicu, riblju kost dimenzija 900 mm dužine i 200 mm širine. Najkompliciraniji parket za slaganje je ševron, a najbolje za slaganje je ravno slaganje 12 širine ili može biti ovako širine. Moraš ko po staklu hodati. Da. Još galupi, malo jače galupi. Naravno da je lakše postaviti gotovi parket, ne znam, imaš stan od 50 kvadrata, postaviš ga za jedan dan, ljude zoveš, useljavajte drugi dan. Čim se osuši Tako gotovo, je. da. A masi parket, složiš ga u jednom danu, drugi dan ga moraš brusit, treći dan lakirat, četiri dan ponovo lakirat, druga, treća ruka i nakon 3 do 5 dana sušenja laka se može useliti. Znači to je proces od 1 do 10 dana. Dok vi sidite u kući i gledate televiziju, ja sam radio 10 eura. Pa s tim misli. Ajde, briši sporsi.